咪就勁做嘅條喎。吃了饭呢？買雙嘅凍蛋嘅 lem 一成， lem 一小成嘅 lem。落咩啊？落水啊！Jadi leo水leo mau kai ya. Mung kamera. Lihat kiếm ăn quý rồi kawan hả? Lihat chiếu bạch không à?
tubuhku penuh dengan luka. Xếp bầu. Nhìn một xoay à? Nhìn xoay du lù. Nhìn xoay du lù à? Tao xin này đó. Ngay gọi thằng. Ngay căn khí hiện chút bút thầy. Jadi kan doa chia kayak voi cha. Jadi mai lên xí là. Mai liệt được đồng xí. Kêu pan lúa. Chép hết một phía à. Nhìn một xoay vào. Nhìn xoay du lũ. Xa xoay sông sủa. Tuanku begitu tulus akan cinta kasihku. Semakin pilu aku mengenangmu. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Kini tubuhku penuh dengan luka. Gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari? Ngay chỗ khay mèo. Ơi chỗ khay eksperimen này đó. Đi ngang lòng HP kan mau hat. Jadi lihat apa cikai koho. Kiện hãy đi ngang lòng HP. Cái này sao lại kiểm trèo. Un kia. Cá bay khi gầy ha. Cái đồ xe chuối à. Chip ki obeng ấy. Ngapa ranggaan motor tuh? Ganti bloknya. Apa bloknya? Berasa. Hah? Berasa. Như con ngắt lại cái tôi trong cái cá bể chả cái cá bể trắng, cái cá bể mát, cái cá bể bón block à. Nếu sao một tiêm của mình ngày như thế sao đó, một tiêm của mình ngày mua chạy đó, ngày mua mày thật nhìn cái clip à, ngày mua mày thật nhìn cái còn lý theo ngày juga mày mà nhìn, ngày juga mày to cả nhìn to sáng sớm, ya, với bữa ngày chín cho thải theo lúa đi hả? Như con nó thải theo lúa con. Ngay bây giờ con nó thải theo lúa. Lẽ xanh thải theo lúa là. Ngay mày cạnh như đó sao tao còn léo.
ngay mới cả những đó còn đi hả cứu thật ra là so cái tung tặng này lại mà sành à lộ suy à lý lộ thầy suy ngay liền ngay mua mày cả những cái tôi còn lý đâu mua lập mua khắp ấy lý đâu mèo lý đâu lăng xăng bay đó ngày ba ăn bùi đi hả ngày chín chín cho thải theo lúa đi hả ngay vậy khơi phun sản đâu ạ đi là ngay khơi phun sản chỏng hả con đi là ngay ba khơi phun sản chỏng nào tao lẽ phun săn đó ngay trả lý cả ngay căn sổ của tụ lòng hạp bè tao có hả lẽ cái mổ cá cũng ngay phun nào họ léo hả khi giờ chuột lại đã ngay chưa chín cho thải theo lúa ngay ba cả lòng bao ấy ngay ba cả lòng bao léo chín cho thải theo lúa ba cả lòng bao ấy jangan tí bà sao cái kiểm soát cái lồng HP mắt em lăng cái lồng HP cứ nhìn kiểm soát gì mau pian no dia sementara dùng lia hilang à kho họ à lia hàm một kho họ kawan bằng thân ghế ya. Jangan lagi kau datang ke rumahku ini nhìn xoay yêu lùa xa xoay song sủa三叔落水跳三浦，แต่แข็งเลยดีจะลองฮาเปแล้วตัวกุยเลยอ่านแข็งไอ้ตรงสิเด้อlihat long HP sian kuy kawan dia mau karya anak bangsa dia lihat kongko nhìn cá chút sama empan mang kongko ngay mày kawan chút sama empan à han mang oi mày à dia mày vô tin này tin hì à đây khéng đây là kiểu lòng hạp bè hả
chỉ có xí một chẳng tí chế tí做些哇，如果冇chẳng tí liếp，我liếp ở dưới 做些嘞哇，冇chẳng ai chặt pen dừa như đó，mũi như đó，shit à bảo à。車搶隔一羅鋪去打硬股啊！你嚟試啊！啱噴要啦！Kita sang kita về cái còn chỉ lụ bài đâu à ngày chi tổ ngày hiểu nhân lượng nhí trêu chút hí nhí gia hẳn mô bùn ngày ti tổ chọn lối nhí ơi hỏi ngày gì ngày hi mong nhí hi tèo dầu in on phone hi con nhau xuân lý ngày bộ hắn yêu lượng nhắn cây nhiệt gì nhảy phụ chiêu các bạn như vậy phụ chiêu mà cái nào muốn nhìn xem à chống ai chọn pen nhiều ở đó ngáp pen nhiều ở đó mũi như thế là bảo à chẳng cái bụng khai cho chẳng hay cả cái phân phối tạ ăn cua như này siêu xí à hết đó thấy sẽ cây sông ali tết tổ máy phiang duy nan gì hay con trâu ngay sông hi chiếu hay cầm trên cái khu xí sông to bông bay ngay hẳn tổ sẽ cái chi xí còn nhìn cả thân trên sông sim trên sông hi kỳ ăn mô dùng lâu sẽ sông mô phết trả mọi gì cháu xin ngay tìm cái ibu negara mau chán này mau chán cháu xin này đó ngay pun ngay ibu negara mau chán muốn bay chán nên lo muốn quay chán nên lo hiểu mũi chán nên chút à mà xìa chi biong cái gì đây là khéng léo liền bắn xỉ may hả ui mày như bơi lôi
cô khăn theo hả không có gì mỏ cái shit bảo ngỗng xì xè à dạ như hai sân khởi không à mỗi ngay chuẩn lắm con như mấy sân khởi có nhá nó thế rồi anh trời chuẩn bị đâu pha cái một vết cái mùa cái ao bùa mày á cái mày bùa đang tim mày bú ở ngày mồi phun miếng nữa hồi như này mồi không bồi hả cho nó shit đấy đấy rồi nhé không bồi chăng cái bùa ngay biết cái nhà cái gì đâu nhà ngay kiểu không bồi khói là anh chứ đâu chín chín này nhấp mày nó sung sung nét nét à chứ đâu cái đồng khói đâu mua đi dữ rồi như một chút hơi tiêu cũng ngon mua đồ ăn kiểu mua ngã thay mũi cầm cái nhưng này cái ngã thay rồi hả quan để tao cái hồi tụ rồi bé sao chim phun thong này hả hay chim phun thong này hả nghe này quan này mà cái hồi quá thấy hồi kêu đất mà cái miếng tiền quan này A V A N này tô sen liều liều sen liều cho này thế nhau nhưng một chỗ kim à ngay lúc bóc ở chạc công này nè hả lý lọ này để thế nhau nữa mấy xin bỏ ngón như một chỗ kim à hả chỗ kim à mò như lọ cà xí á một cái gì vậy hả yêu ngay cái hệ văn tròn anh quân mình này văn quân à bởi nan này trong ngay chỗ này chủ yếu như nào hả trong ngay chỗ này chủ yếu như nào nãy chủ tịch giết có léo chồng bé sao yêu dùng uống tờ bụng mẹ uống tờ bụng nhau để phát ra nhé này Alpha xin yêu nhìn cái chỗ mà mẹ bông bảy nhé nhé用cặp bẹt đây yêu nhìn chỗ một nhìn chỗ và đi các xin nhìn các chỗ kia mày hả bảy phút nhìn cá trong cái mó 7 phút nhìn cá mà mó ổn định hả không vậy à mày á sòng gạo ổn định chứ nhìn số các tùng tặng này món à hả ăn phát ra như này à cái hình bút nhìn số hình bút nhìn số mà ồ theo mấy chồng muốn sao cho bảy cảng vụ như này suy món à hả bởi mẹ đồ nhìn cái suy à mấy cảng vụ nhìn cái suy lọ đều cho mỗi lượng nhiệt bún nhìn khá mà li to tôi ơ ngay chỗ lý thông trang ngay sẽ chẳng ấy chim lia của giang không chẳng chim lia của giang không hay quá liang thiếu bắt ngay đi à mê tùy mỗi mê liang thiếu chuột liang thiếu lựu lăng liang thiếu ủng lăng mấy con ship gà lắm na còn xịn gà lắm đâu bị hạ xỉ như nó xăm xì gà lắm đâu bị hạ xỉ như nó cái bẻ xa cái này dòng hên dụ tao gan kia uống từ bụng gan tù theo ở trong thế nào theo này chủ này tận chết ở trong à
Ngay mò hả ngay sân kiểu ngay tít mua những cây leo mua mua bụa ngay giờ ấy thổ vòng nè còn ngay mua mày cầm hao sân kiểu giống đấy à tầm ba la tàng ai à hay quá ngay căng tầm ba la à cái bún nhịt cái bún nhịt kêu còn hảo cái này bù theo rồi cái á sai à lùng chín hay còn cái ha đều xanh kiểu gió cái gọn ngay biểu cái thằng nào lút vậy à hả mua là cô một cậu là cô xí ăn dưa miếng mà liệu là cô ăn dưa miếng một cậu như ăn xịt gì vậy nè cái ăn dưa tắm suy như này hả cái ăn dưa tắm suy ơ như một con cái bà sao cái bệnh năng mụ chu nhìn đâu à cái năng mụ chu nhìn mô tả kín cái bà còn cái ăn kiểu mô tả thông nhìn đâu à tầm bà lắm một cầu như một mai thâu cầu gì hay như liêu tầm bà la đó như chỗ liêu pin rồi à như chỗ liêu pin bạc rồi à như shit con gilip à như shit con tầm bà lip mò xe ăn à sao như con ghi vậy hà lip như của mình mò chơi ai kí chiếu còn cái xỉu ăn hoài à còn cái xỉu ăn hoài còn ăn kiểu mà tả thông nhìn kìa à mà lại như một những cái một cậu yêu cái xe xìu tụt đi cái giờ ơi đi thấy cái hung khí cái trẻ cũ đấy mày người đó là sao tầm bà lại cái con à kia đâu anh chân gì nhau à giờ gì chân nhiên đồ hay giờ cả lúc kéo con gì dịch cá bù hìa dịch cá bù hìa cái chuyện thằng gì như vậy cái anh thằng gì nữa rồi thấy không đó cái như mày ai như bọn hỏi chân đâu mà sao làm vợ đây chứ này đúng mà sao làm vợ đây chứ cái bữa nhiệt cái gì cả không còn như nè không còn ổn định ngay còn hẳn là chỉ có sữa copy xem nào ngay cái kiểu copy luôn sữa copy không phần lúa thì làm biết không đây rồi cái bữa nhiệt cái căn băng thùng đó cái gì cả không còn như nè tí dùng mày xăm tí mày dùng mày sau cái lập ập ăn đó cái phố căn cái bên nông cột thùng gì còn jadi cả chế kan hầm ghi son này đó hầm cái xí phụ toàn này ghi trong na ồ kìa nhất thầm con hai giúp củi kìa nó chung kết bộ ở giúp thầm con hai à nó chung kết bộ cắn mèo chỉ cắn leo như thế nào leo ở đó chỉ nhị ship chán như thế nào xăm ship chán đâu hả không còn leo nữa còn hả à bà chỉ cái tại hai bố giúp quỷ đó tại hai leo đi kiểu cái thầm con hai giúp quỷ kìa em chiều biết chiều quỷ chán khăn gì nữa cái chè đeo như vậy cuốn là bón bẻ cái chè bón bẻ đeo trò xè đó cái chè ta hai đeo gì hả cái phân tủ những cái dòng chìm mày xăm chìm mày xào lúa hẳn rồi còn các cỏ là bây giờ đó họ là xài à bởi vì tôi mà dùng hết đều cái men rồi những ăn xịt gì như thế nào thì bón luồng như là các kẻ nhất cái tập trong cái bà bón cái mặt không à các kẻ như kia tập bón cái bản liệu à cái này khả năng mấy phút con nhá là đi chùa ấy mình lấy ai đó mày chăm dùng chăm gì à chăm một lâu xa rồi đi nhanh chỉ một hồng đúng thấy không, nhanh đồ chiêu
biasa cái chế cái của nó bay ra đó. Ki bởi khơi dọ đi hả? Dạ. Ăn khen khơi dọ gì? Khởi dọ thì đã thăm mới thì nên là Bởi ăn to pun gì liệu. Các Hong Kong chế juga pun gì liệu. Yuk phát chế đó. Phát chế juga pun gì liệu. Chính to.你冇搞啲多嘅嘢咯。Mau cái cậu. Ngay cái gì mà ngay mà. Ngay cái tầm bạc mà ngay mau cái cầm cậu TikTok. Cái TikTok pun cái paten hiểu. Chứ có biết? Như thế, cầm giờ anh cái thích đó. Chứ gửi nào? Anh chờ nó 12. À cái số nào? Bảy bị số. Cái đất này nè. Ngay clip này này. Lý hả? Nếu còn tầm bạc là gì như cái thổi khem á. Như một lọ ăn nhang một gì đó. Mỗi loại như vậy. Hả? Hay. Một gì đó, một cái thằng đó. Một cái thằng đó bảy gì. Tầm bạc là. Ngay cái ngày thường TikTok ai có yêu cầu á. Có như cầu TikTok. Chồng ai mua bên máy ơi, chồng có gì? Nói chồng có gì? Bây giờ ơi buồn chén nó lo TikTok nữa. Hay. Hỏi mấy cái mèo. Còn cá rồi đó. Cái nhìn ngay xịt lộ hạt TikTok. Cái nghe trong chồng có mèo. Còn cái còn cá rồi đó. Chồng có rồi. Cái sang chín chiên này nhưng mà ngang mèo cái sang ăn dần này. Ngay lộ hạt TikTok. Pun tầm bạc mà hả ngay tu chạy suốt đi rồi. Jadi ngay còn salah với đâu nè. Ngay còn đi xí mèo chiều có thải bóng à. Cái sư phụ ngay còn cái sư phụ á chiều có thải bóng mà đó. Một cái gì cái chiều còn ở trong là lao à. Ở trong là chiều ngày. Mình khó ai gặp xong gì mình Nãy phụ theo ư, nãy phụ theo rồi. mình miệng ai xong gì Cái chơi tụng đá không kiểu gì vậy. Ngay một cậu về phố ngay một tham gia nghi chứ không em gì hết. Một giờ cái ngày của mình một thầu hò. một tháng chị ngay chỗ để tọt trong cô vậy. Giá nhiều nhìn thì đều là chè ha. Ê, TikTok sẽ ăn nào? Hiểu à, nghĩ lọ thì tọt trong cô nhìn trong lọ cái ngoài cái đây đúng. Đó. Lọ cái ngoài cái bôi lấy ra mày méo. Nên mình mắc hay chỉ cái liều gì mà đây phải ban thì dài đấy à đâu. Nhưng mà lọ gì à rồi đi trong ấy. Nhưng mà tu tầm bạc lại đấy bỏ. Biết ngay cái con ngay à vì ngay con biết ngay ở đây vào thế rồi. Anh mới lo cái căn phòng của doanh các phòng cô mình đi đâu à chè cô cái dùng này á. Chỉ cái căn bị nhãn sang nhiều bao nhiêu này còn là cái chỉ cái căn nhãn sang nhiều không một cậu thì tốt nghe như kia gì có thể rùm mấy còn lá như hay như hà cô cái món như cái trà rồi đó rồi ăn trong có TikTok một bộ dân này họ hay à mua dưa cao luôn dưa cao dưa cao nghe cái bằng thời xong không mày à như mua thì tiền bên đó nghe trong bộ dân á cái kia mà đi to à nhầm tiêu dưa ấy ya pui yang ngi khẩu bu han beri ngatan wa ni kong pui kong hong á tao khẩu chầu đấy mẹ rẻ tao khẩu đấy sủi bu là có phiền tại là thiên chỉ rồi rồi đúng không đi làm không beri ngatan wa làm không chút cái gì mà gì lên lòng lên hả cả lên 17 này rồi coi hạ nhé này coi tao liền đi phải ở du phục của mình đâu hả ăn chung không ya mẹ rồi như vậy chơi rồi còn phải với ngon thì trên sang nghĩ lò nhau còn to leo leo tiểu và không biết bèn ngay mua mày cắm loại TikTok ta ngay giờ hà loại TikTok hay tua tầm bả lại yêu cái giống dưới năng một chu ngày à cái chiêu như theo củi mà sao ăn sao mấy còn củi cái củi đó cái mấy củi nhầm tuần củi một chu này đó
啲係舊啲多啦， Biết tận bây giờ. 嚇。 Biết tận bây giờ. 而都冇啱多咯，係講為即係啲如果佢分香港嚟啦， 馬來西亞嚟啦， 新加坡叫做啱咁地啦， 香但係而家韓國要差唔多嘅生意先用啦嚇，幾頭嘅啱咁嗰度， Oh. Itu siapa lu ngak kawan? atau nghi Ngắt theo là theo. Ngắt theo. atau nghi Đà Bắc nói chung là phổ ban là ya. Dia dari khoi bengkel hay dari deh hả? Nhắc lokasi hi cái mèo hi chơi cái lù xuyên này lộ bây giờ nó. Thế lù thô à, giống là theo tiếp tù à, theo tiếp tù à, cái bộ nha cái thì hắn cô thì Sòng gái à? hả, sòng gái và cáo nó hay còn là lý hiểm tu trò điều pháp, thao theo từng quay và cô hết rồi. Như còn kiểu và đi thì nay thổ gì đó, anh như bốn mày thôi là Cái chỗ kỳ tô phun kỳ tô à? ngay tí hay tặng chỉ tờ đó hay như mày tí mò Cái ở trong hen biasa trồng cái biasa kan trong Ali pan thang ya. Ali pan thang biasa cái uang tebu kan theo vậy mà. Theo. Jadi mui như đây hasil hay còn 10 gram như tật diệt cũng nhìn kan tật xì cũng nhìn tật xì wa. Tu gram mà. Ewat gram. bắn chút thì cái gì mà họ nhông còn á, hả? cái này tụi đồng si cái bông phải ngay cho đều nhằng chát theo một kia chọn đấy lấy chỗ kim liệu cái operational đồ truy thái à cái dịch nhịt được bần thiếu lắm hay không nghĩ đến phải bởi vì chung không việc quật mò hả kiểu ăn mì hả cái dòng thì kim không nhiều anh chỉ đó nhiều ăn đâu bù măng à kim si tetap nhiều cuman tốt rồi tốt rồi cái cả cái như cho dùng cái chat theo cho đồ hanya cho đồ sang gram kan besar siat hiểu theo như dùng chat theo cũng nghe gọi truy món tôi anh gram à hay đó thì hả như thế nào gram ăn sang cô nè trong đó tôi ăn không chín một cái xe là mình ăn khô bò đó kim này đó nhiều lưỡi đó hả các mày hôm nay cái xẻ liêu long xẻ muối này đó xong sau rồi dòng bảy tao này đó gì nghĩ ăn nhạc kẻ theo à theo chứ chẳng đó cái quả đủ tuổi đó cái bây giờ cút theo nhìn thì uốn sạ khoai liêu chơi liêu uốn sạ mèo và đằng pion sạ đó cho như bên sa mạc đi bay đó như xe dẻo giúp so un sạ lúa mặt un sạ như sao mà mò xe hết luôn chọn cô hả khốn chia luôn cho nên ông sĩ rằng là chính theo na hiện nào như tụ chỗ yêu nhìn chỗ này tụ chỗ mó như thao theo ta nhìn chạ nhìn chéo chứ à cái chồng bông phải ngay un thải san tụ un chỗ cho cha theo một quần gì kia chỗ này trong đây còn chỉ cần chỉ yêu gì đó lấy bay yêu tiêu à anh hoàn全là làm được gian tiêu cái chỗ chặt lý bay thì cái đúng mày luôn hay còn món hasil hay còn chỉ chặt lý bay món xong gram như thế nào các biểu hasil này các bạn tự chiếu lưới đường kèo gram chỉ chặt lý bay ngô biển nào giờ chỉ có liều cái chỗ kim na cái mày không mà đủ qua rồi đó đi thì này hai nhiêu mồ cái bạc phèn à thì lâu cái chỉ có chuột đây thế lâu sụt gì chỉ có lọ cây thì hỏi đó sụt gì kiểu mà các miệng đấy nhung khẹp à hiểu tí dụ là một hả cái hỏi gắn liền phạt hả nhưng mà nó tí dụ một tại vì cái nào gì thì hỏi một cậu giống cái thì hỏi đi tí hiểu chạy hả còn tốt rồiแล้วtại hai dùng mong nghe còn tốt rồi thành tên còn tốt rồi ngay tí hay còn chỉ có kim trong mấy cái này dùng cái này đó như chỉ có mấy cái biệt đấy con đó chỉ mà em một đi dưới chỉ mà ta chúng ta thay một đồ hơi sâu vậy à hả sau lại cái sâu à jadi gitu cái kiểu tốt 3% tiếp tục là chỉ tiêu à với lại cái mấy đồng si cái mong muốn hà bị yêu đâu chúng ta lý tin con chọn nhá trò chiêu nó buộc phải heo đâu trò không một
94 học buổi chiều. Từ mẹ thì yêu là chỉ mà chim chèn cái gì đi. Chơi. Chiều cái như chỗ được cái con này thì liệu, chỗ cái con này thì đó. Như bà Linh yêu tổ ba hả nha kẻ bạc mì ly trong như là các kẻ bạc mì ly rồi sạch mối dùng chiều. Cái xì chiêu nha về Hay quá. hắn mỏng chín à. Cũng bị quỷ đó. Cái mày còn cái này á. À. Cái bạn xem. Cái bộ này là. Dia ba ngày nãy thì gắng áp thành nhiều chẳng khác theo. Jadi kan cái thiền thùng kan bày heo yang đó. Dengan piong anyong phụ mà anyong phụ này đó. Jadi cái snapbot cái klep biang này đó. Cái klep biang đó lụt thay là tái bà ha nhau. Jadi cái thầm quá sạc phù. Thế nhưng liêu xỉa hết. Ăn tiền nhiều. Nhớ sang两百千啊。啱你bộ này là cái à. 300 ăn chen. Mò, cái này kia. Dia infinite. Mười lượng ngắt lên 200.000 này là. Cái punya kok meo. 200.000. Yung sekitar Bộ nhà chứ nhưng mà dùng là mò sampai. Sampai 4 yang. Mua cho cả trên có nhá. À ra lấy lại ra trên bu 200 chút thì. Cái tiếng à. Cái khổ hay mà. Mở mua cho cả trên luôn cái tôm đi. Như vậy bảy năm ngày bỏ là gì 200 là. À thành nhiều đó. Cái này cái bỏ là à cái à hổ hổ à. Anh kia họ đi bỏ họ. Nhàn chiêu à. Thấy quá. Quán phải ấy, quán phải à cái à. Thịt giỏi, chôn nhỉ. Sang 200,最贵200.000 200thôi. Nhưng mà chưa có việc. Nhưng mà ổn định à, làm công ty cái khác. Hắn đó công ty khác thì mẹ đấy. Ở như tại hai hàng song dưới phân cả dưới phân ha. Ừ. Như bột xì khí họ. Thế. Các mẹ dùng kéo thông cha nàoกันà? Hả? Lượng thông. Đồng thông như mồi. Xì phò. Như kéo cho xì phò. Nói chứ cũng chả. Dạ. Mà trên là ví dụ ăn đừng tí to yếu đi thế. Phi co à? Thằng ngáp phi co mà. Tí to à? Đấy. Ngay chỉ lôi con anh kia chỉ mà nhông này à nhông con kia mỗi lò đó. Ngay mới lo cái gì những cái chỉ lo cái ghê tí cái được. Trời mới lo trong mỏng kia. Phi co là co đi nhân sân kiểu giống bị chảy ăn chiang không? Ăn khiếng. Nếu còn đó sân kiểu giống hả? Cái sẽ ghi lượng xa chảy rồi à? Xin cầu bằng hệ bắt. Ăn chín đi à họ. Nhớ phải kết một cái bầy, kết một cái sim bầy la họ. Giờ sao là cái phải đi chẳng. Nếu có bộ nghe bầy mua lôi. Đó. Bỏ ra có bộ nghe lo thì cũng to à. Cũng to trả luôn rồi đó. Ngay bây giờ chút cút theo chỗ. Bảo vi đó hả? À kim mà đây là cái kim đó. Chỗ liên tôi đang về kìa. Vậy chỉ cắt thông cái mô chứ môi à của. Tapi thì chỉ có lý sa sân kiểu giống bắn xong lý tặng có lý hết đấy chỉ liêu chú ý họ. Hiểu ý vậy. Như con cái một cái họ hỏi một cái Fortunera Expander à. Contact là vậy. Phải chim toán rồi, người chéo rồi. Ta nếu mà nó khẳng này một phần đó đấy rồi mà vẫn nhìn nữa. À lý tết kia đó sáng nay chạy sát theo à. Hiểu. Như vậy. Cái Fortunera cái này xăm to cái chỗ cái Fortunera thì cả cái thiệp với cả lông pháo cái chạy sát theo chạy chọn luôn. Cái mấy chung bây giờ hay un phụ phun nhìn đâu trong nào họ chỗ thông à phản xa trong hình hàng đồ theo đồ các khuất trong khi lịch Mắt mặn đồ mày cầm á cái cầm đeo của cái cầm đeo của em chỉ là một cái mắt coi rồi mà đi hoàng cô đó vui chẳng phải cuốn vui tè kéo đấy hả cái cầm lấy màu chuông thì hít lắm tiếp đâu à đi hoàng cô cái bề kéo ấy hay cái xin lỗi đến cái à phản xa cái này cột này trong cái à cái muốn này xả hết xả cái này cột mèo cột chó đây tường chó giống nhíu à bên ly hải có chút nhưng chỉ phải éo hả
nhiều lui ngắm thì có cái thằng này này cái hiệu tổ theo lũ đeo à cái kèn ngắm thì có cái thằng này dịch cá bộ mối ngàn ngũ đây à có bộ nghe à dạ thông minh đi xin đó ngàn ngũ đó cái nhọn có bộ nghe dịch cá bộ đó ăn thật còn ngàn ngũ rồi chỉ mới dưới lượng 3 nghìn thì trời à hả chỉ ta mới cho gì dòng xuống à chỉ ta mới cho có chỉ khỏi còn diễn giúp của phản cho tàu biết đã cái thanh phải kiếm đó hả xích kín cái lên những chuyện bởi bì khủ à hả như còn cái tao xin theo sang ở cái tu sen cái bản anh cái sao biết vào tao xin theo cái bản anh cái sen còn gì còn liệu dính cái bản anh cái sao biết nó tự nhiên nó không mày không rồi cái anh tôi cũng cho rồi cái thằng anh tôi cũng cho còn cái này tôi đây rồi hả cái này anh to như thằng bờ gầu ấy có bộ nguyên bờ gầu ấy à rất phim mấy còn gì nó là lý do policy à ngay chỗ vậy kén buộc tiền hành nhiên luôn hiểu hả cái tôi mua mà tăng thì học hành chủ lý á hay mấy mẹ xù mày kén chia bởi gì còn chỉ có lý sợ liệu ăn đồ cổ trăng đâu nè hả các kia đâu sao chỉ các mẹ các còn hà chín kẻ lui từ tôi có chỉ cái à hả chỉ bây giờ còn nhâm xemจะจวลี่บ่อยอยู่เก่าตัวก้าถิ่นบ่อยท่องเทียบเลยก็ดูจูลี่อะไรนี่ของลีดีไกลๆที่โมนะ đấy trong cái lý sợ sẽ ăn ẩm ăn à các mổ phít đấy bẻ sao mổ súng á trong cái tinh này mổ ra cả cả thong à mắng chỉ đồng có nhìn theo chứ bởi lấy theo ấy bà lính này ngồi nhìn hay lý sai nhìnท่านเกี่ยวกับอย่างเช่นที่โต้นี่เป็นพันแค่เลยcũngเป็นนี่ที่ยังกัดนี่ที่เปียงอ่ะไอ้ที่อย่างปุ้ยเจียวไม่กับแล้วmang cái nátแล้วเปียงกะหายอย่างเงี้ยนะôngปุ้ยเจียวแล้วหมูเก๋าthầy cáiปุ้ยnhận ngay cả chúng mình một thả ra cái muốn bày ปียงaman đi dặm bày ngay ông kia lui ba tô của sĩ cái sẽ ปียงกัดถุงเราอย่างนี้ cái Alisa anh nhìn cái pan thải xe cái chặt lý bay cái cung chén này chặt chít bật bạ chén này hả về cái nhìn bên bản cổ tủ này hả thì còn chặt lý bay chít bật bạ chén sao món lộ suốiที่เบิดตาที่เบิดตาหันแล้วเดี๋ยวว่า cái mày papa chỉ vui rồi một trong mày già như là tao lá được gì đó cái sẽ做咗嘅話做叻啲咩行呢個樣嘢咯，咩行呢個樣嘢，譬如眼樣嘢多樣嘢，或者個嘢嘛，yêu là mày nhìn mày yêu lăn nhìn như lăn dùn mà hả cũng là cầu tí to樣嘢mà, chỉ là to ăn thì bị cái kêu còn quay trồng cô cái, cái kiểu mình như ấy nhá cái gì đó này, itu tốt là loại một thằng nhân, chỉ có muốn gì đó. Hiểu các chị ăn gặp lắm mấy tao hành gì ra rồi đó cái chiều sen chi hả không có á siapa itu Bang Lung ăn yang còn xì phui senggol bà chết phui mày một cậu chứ ai cái còn ăn đồ ẩm ở đây đó cái maksud ba yang kawan Alisa ba ko aman yang kena Asia dah trong Alisa mai gas kan anyong ina si dùng số liền thản loi anyong à kalau hay kun tiền săn kiểu dòng mai gas cho ở dùng số liền thản loi hay có một thản nó dịch lượng chạm vào cái nhìn khẩn giải cái gì cái maksud ở trong này trong cái này cái còn với phim yang ngay thành rồi cái yang liêm bộ rồi đó cái giring dịch hay opini vậy lý đâu xả bật chỉ lý đâu mày follow bịt mũi đâu đánh ghi góng bây giờ mày nhưng mà sửa à gì 2 triệu luôn 2 triệu luôn 2 triệu
cùng bắt chiều liễu cái du hành ngay bị trong nàyคนดีกดยังไง cùng bắt chiều liễu chít cùng phi bắt ครับ chiều liễu คิวเลี้ยว chít cùng phi bắt เช็ดคุง phi bắt สี่ปัด tâm liễu cùng ซ้ liễu ำเลี้ยว cùng คุง ăn liễu อาหยงอาหยง lý tuổi đấy lý tuổi đấy áp anh một còn lá lý đây cái đâu chứ โอเค ngay chỗ đây đó 好好ส่วนทางอ๋อ เอาอันนี้ได้หมดสีเขียวก็ปัจจุบันก็หาเมย์1,500หลังสูง1,500 đúng rồi แบบฮอตนี้เหรอ đấy ฮอกี่บ้าจนดาริดkita usah kong unsa ăn năn hết nhìn ngắn chỉ có thông nhìn ăn năn thì đều uốn hả cái khơi bèn cái khơi đeo thải à khơi bèn cái mỏng phi đây cái bộ sắm chăn kẻ kiên ba lì còn là kìa cái bảy nhông cái đó cái son này cái chọn gì chứ như nào bảy chiều yếu nhưng mà đi xe đó bố đồ kẻ cái nó du lì còn nọ gì á lấy tổ về quỳ cho liệu hả hả cái gì xí kia khơi cái lò cà xí à cái gì xí đó cái khơi cái lò cà xí jadi ngay điều han ngay ở xì xong thì tham à cái ha lý hà chỉ có tu phân tỏa sẽ lại chỉ nhìn mẹ bengkai yang ke Darit berapa jam Bang Long hujan lihi Darit hujan ngay phụ kia đó cái du mổ cá du mày đúng si du mày trộn mổ cá à cái mày trộn mổ cá cái sẽ dùng kim mổ vịt à tí kinh cầm có cái áo tùng nhà mang si trong chỉ có du mổ cá thì cái trộn mổ cá hả tapi kia ba mày tí kinh cầm thôi nè dính bị đồ cái chợ áo tùng á mua kênh dính cầm cô rồi không thế nào giờ chỉ có phân tổ sẽ lấy chỉ nhìn cả cái sim cả cái sim chính quy mô liên
Ini bukan ngajin yang kongong tentian di FB wa, tapi ngai kau kapten juga wa, ngai juga mau season loy wa. Bukan ngai yang kong tentian, kah hanya jit kai yang ngai mau. Ya. Tao xin ngai kan hibu theo, ngai người thằng. Tao xin này, ngai kan hibu theo. Jadi ngai kan khi gẹ phô cha cái cha căn phải hạt để ngay xuống ngay kêu xuống ngay tu khẩu thiền bún ngáp hình nhiều cao à ngáp hình nhiều cao tu thì lo ngày gây bệnh cái đấy đó chọn xíu đó ấy không cái chỗ bà ăn xịt nhí cái nhìn còn đó cái gì xí cái con ngày đấy bà ăn xịt ngay giống như nào cái phô cao ăn còn kiểu các mình biasa cái FB clip ấy yang khong này nhìn màu nhở kiểu các mình biasa cái clip yang khong này FB đi đấy cuma ngay bạn mới chơi gì vậy cái còn ai khong anh ngay juga cha một thằng đó giống như này你付cái cảm giác chút lý gì vậy à你付cái cao lao cái cảm giác chút lý gì vậy là bên ngay thằng mô xiong kỳ ya mô chào nhóm lấy kịch ngã sim à cái nhóm lấy kịch nhá luôn coi như xíu cho các bé biasa mà cái biasa FB clip cái nhóm không này à kiểu tà lăng cái ngã men trên đi còn như xíu con nhóm hin kịch nhá luôn coi như xíu Cuman wah katu sang cuman wah ngày mai end kawan ngay dòng đó wah ngay chỉ độ kita siu cham à jadi kan ngam ka phô chak ka cha jadi
你是都买个超北有错用的啦。你cái hang này thế kia cả phố cũng sẽ sang bên chỗ hả dùng cái ăn shit con nó kia à quý con nó kia hiếu ho rồi mà cái tụ cái chập hình nhiều thằng à mà xỉu chăm lại kìa xỉu chăm xí thường như shit kia ăn shit là những con đó hả cho ăn hình con đó rồi oh FBAD rồi cái mấy bé sao lip con này lip con này đó tụi mình cái bên mày ăn cái kawan ngày ứng siêu ăn những ngày như nào虽然佢被小侵白雜，而家用係射達字樣啦，咁啊呢用係射曹孟字樣啦，我ăn như ba ăn được như lời ba ngay khi đó ba ăn to ba kiện phun mì này giống như nào nhưng用射曹孟字曹節giống hết các ngày兩班時間你講到ăn多杯nào hả用射曹節字，用射曹孟字，講應該狂咧喎。因為我係講自己咪上創壓力用係啦，我咪上創壓力啦，我咁學下辣歌탕嚟話，但我越學下辣歌탕嘅囂牛，因為我辣歌ăn叫我打通人。幾超時了！我想也莫照鏡，看到老闆超變錢，你係咪？ngay mới tụ dùng siêu đi thô léo à ngay cầu kiện tan này đó ngay vừa trả này thôi đi à không chỉ nhìn giá cái sim cho hết cái mày sai rồi ăn xịt ký con nó rồi ăn hành con to rồi ê oh chấm mình biasa cái lip FB lip ấy màu cái không này cái không này như vậy là nha rồi nhiều nền con hết nha nhông khi này nhiều nền con ngay lượng bánh xì gạ như còn to vậy ngay lượng bánh xì ăn nhỉ ngay lượng bánh xì gạ như còn vậy cái bà ngay một thằng đó đấy các tụ anh năng tá thung lu sáng sáng cái东西啊你兩班可用講bay như vậy chẳng kịp tổ ngay ban biết là giống thế nào cái nhóm hiên kịp ngay ở bẹt lạ xả nó như gì á còn ngay khóng đấy rồi ngay sau này hàng chen thì đó kiến còn ngay không đó ngay sau này muốn cứu thiếu pan mô cô vậy nên là ngay gì ngay muốn cứu thiếu pan mô đó cái muốn ngay tổ mày đó ngay tay như thì cái thịt phòn tiêm hay shit hào phòn không còn ngay juga mang shit phòn ngay còn đi thang đó ngay juga mang shit phòn ngay tay nhi phòn tiêm hay shit hào phòn này ngay muốn cứu theo bàn nó đó khi mô xiong khi ya mô chào kiang an cảm nhung còn kia lùng cô
cả nhông hi này nhìn ngay chi đó ngay chiêu bởi quỷ dọa cung liao kia nhông cũng bởi ngay chiêu chiều bởi quỷ dọa cung liao đó nhông hi nang ai ô pet lạc xá nè ngay chiều ngay lip ô xình bạ nhén nào đó mang shit you nhìn cảm nhông hi nang ai ô pet lạc xá nè liệt phô kêu thầy tạm ơi cái shit liệu mày liung con phùng tạm lôi à ê còn cái bè sai cái FB đi đây à không nghe cái không bè sai lip về mà nhìn đâu cái lia nhóm kít ngã ốp bẹt lạ xả án mà như gì à cá mẹ mổ nhong hề nè chỉ cá trâu nhìn mẹ mổ nhong hề nè như còn cái không mẹ bún đâu lui gì à bún gì mấy còn bún sang bạc theo na xăm xì theo bún gì dùng nha nhớ lấy kịch ngay ồ bẹt lạ xả án mà nhỉ gì à ngay bún gì còn cái cây kỳ bôi đó ngay chiêu chi đầu bài nén hạ lần xì liao chiêu chi đầu bài nén hạ lần xì liao kỳ mô xiong kỳ ya mô chào kiang con to lò bán chiêu bên chàn ngay lip tèo đó lip ở xăm xì bạ nhắn này như nó à mang như nhìn cảm nhận còn ngay à an cảm liệt phổ kí bá mang xì kí bá mang tủ ngay sông hiệt gì đó kí mang tủ ngay ắt xì đều ngay dịch áp đều ngay dịch sông hiệt ô kí mô miệng kí chiêu mô miệng liao cái bụ ăn chả chiêu mày bụ ăn chả chiêu à ngã chiến tàu bụi đó mày chỉ một khung ăn tả chiêu chẳng này là chỉ còn ngay thô thế này à我睇世界上阿里，我咪偏最難醫，去講就愛相見。Thế trong trên cái khu xí lý hạ lấy sẽ đã sắp kì lý hải xá tem nhung cổ men mua dạng mua chạy họ lung có lý phu chín còn thao leo lý à ngay mấy cả lý đâu nhưng còn lý đâu này lăng xăng bay mua dạng mua chạy mua lì dít mua chọn nuôi vậy đó ngay chín cho theo lúa đi hả ngay chín cho theo lúa ngay chín cho xẻo và lâu luôn có một con mặt đây cari uang hắn pandai cari uang
cái trò đều đó trò đều theo nông kỳ trung theo bu miền ẩm最末凌晨個座攞個舊馬用字有用嘅呐。哦，唔得對，呢一樣嘅 product 冇得用。Kia cái lít thật thải à, thật thải jadi kan dumpul jit hati nada bis otiu à nhớ ngày sáng xem món này rồi một tham lăn setidaknya tidak modus ngay yêu modus ngay logic cũng như thằng ngay yêu modus cuman kiểu hiện lên ngay bởi modus to xe đó modus to hansin bảo ngông xì à các bạn yêu modus nhìn trong ngay kan mày munafik như này trong đó chỉ có yêu modus to sào sang tít tại trong đó nhà mà cái tiêu như là ăn khiang họ modus theo khỏi mấy chặt sen kia khỏi mấy bà về đó khỏi mấy làm bột gì nè thật ôn cây trong ali modus mấy tò thầy chi bay thành yêu thì luôn có mấy thầy chi bay có apa lagi pesawat ya頭先架貨啦，阿沙記住下咗個，佢都要成牛，曬門嘅食個邊麼，曬嘅愛，曬嘅妹，上樣係湯圓嚟啦，上樣佢係湯圓啊，加到含到熱炸樣嘅啦。也讲身风气人接受我们中国人留级啊，嘛哇？因为了虽然佢做安排條路，雖然佢บุ共有利ก่อนแก่จันแล้วนะ佢都唔係คนยินอันโมอย่างนะ佢都很hiểu來到呢啲嘅自己聊อย่างนะ要到nhà mà kêu個時下工啊，kêu個時下工啊。自家去門嘅
như bươi sạ lôi có nhân tài cái mấy cả chỉ các còn thông bơi như gì á cái cả chỉ các còn các bậc cả đi bơi à chứ đâu còn bên nhà đủ đâu à còn cái tết còn thông bơi đâu à ai ơi nó đòi nhá nhoi xì nhá nhoi xì chú đúng pha cuốn suy à trong kia cái nhiều ngay á nếu cả ngay còn học cả bơi hả à lẽ hàm tổ sen phun thì như nào đó cái mấy còn có cái ta thì cũng nhiều còn không quá giàu rồi có gì thông nhìn luôn có giờ đi kan ngày kan bông phải kan siêu thiệt ngày còn thằng bông phải ngày kan siêu thiệt kan jadi các bún cái tủ lói các kampung nhìn kan tủ còn ngày thằng đi còn chồng cô cả cô anh ni sobat gì còn đó cái gì xí ở đó lẽ cô chủ nhìn còn ngày bay kan kiểu cái tiệt ba dư nhai thông nhìn này nhông à sok sin uga gitu ah sok sin uga dari Pontianak gitu dah jadi sih ngay du hang ini ando li tu lo li si bởi chặt thông nhìn đi hết rồi hả chỉ cái đốt tổ du pan nó vô cái cổng thông boy vô cái cho lấy chỉ là copy vô tông sang theo dân đây lấy pun gì đâu hả tao chẳng cái shit copy trong cái này đó ngang co nào như bươi lấy cái langsung anh lên mụ gì cháy gì kìa mà cái gì xì ra như còn mày đúng xì rồi như nào nó Alisa bởi du lý đâu đồng beng thiệt màu ngay cái nhung mồn gìกันnhư tí tròn xíu đó kia còn mày à đi kết bác cả tị bàn ni mụ gì cháy rồi nha nhoi sang lu thiệt ấy nước đó chín nè các liệu hàng ngay chồng ngay lý hết các nhân bởi xin hỉ ngay tầm mừng ngu ngay những ngay tụi hận mồi à khi bà còn ghi ứng nhiều còn thông với à chẳng cái hết đồ mố xăm nhá nè nhà mà ngay lý hết vốn nhỉ ship nhá nè ngay tụi hận bởi nhau nghe nè các mẹ còn còn xoay nhìn cao ăn chín bữa đầu cái cây thản xin đây trọng thản ở đó vẫn ngay chỉ đó năn kiệt sự còn ngay chỉ bơi ở đó các ký hết đây vụ các cái pia ra tôi dùng các những cây dùng các trụ ở đó các trụ hì liền này mà các trụ liền lâu những cái chẹ trong đó chỉ các mấy còn xoay nhìn này trong đó tapi sika hidup kayak yang ini dah. Ngay khi đó ngay một pan tiệt trong này một pan tiệt gì xí còn đỏ gì hạt gãy gì trong này nè chỉ yêu hả kalau sika lihat nhìn bởi yêu sang trà đây thì tầm bông tuổi hết đỏ hả sika yêu cái còn boy yêu cái loài hi hả banyak lungko orang dosa kai Messi ha jika tuto dia suy dân ghi bài quân tiền nhìn ha suy dân ghi bài trung bạc còn nhìn ha kita tắt juga hay chỉ trả thong nhìn rồi ha jadi jika chỉ tao ăn bằng gà nhưng mà đâu berarti mình chẳng ngay tan sa li kampung tu li hết rồi nhưng mà li han yiu nhưng mà còn ghi jika còn ghi juga han chơi cổ yang đó ghi con tiền cái con jin juga ngay juga si con jin này nhìn này mà tapi cái con cái kỳ bay đó như thế cái con cái kia kỳ bay bằng ngày thằng ở đó chồng đi mụ gì giấy rồi đi kết cả tị bán ni rồi đó
nhí đi ngay nhìn ra nhí lâu tiền nào mày trong thế nào lâu tiền ngay chợt tiền cái bà lọ than gì thảไปน้องซีไปลออย่างđó có cái xe to cái chèn đâu đó cái xe to chèn à ngay sim con đi sập siêu điện đó ngay chiếu hàng anh chào ngay mấy cái còn bay có bay xin kiểu anh khi nói khác liều bóng bạn ngay căn du trò đi đâu trùng bóng bạn ngay xíu trò trùng nếu con như một cậu sao lá con bóng bạn đó ngay trò đi đâu trùng trò đi đâu bộ men à trò đi đâu làm tạ đâu à ngay trùng còn các thằng xin đó cái đang đuổi jadi sisi you jadi kiloyo à kiloyo kiloy li si ki kon ngay trông si à jadi Alisa bông phải căn chỉ to cha ngay căn trong bis kêu xin kon ngay trò rồi jadi ki kon cái gudang đuổi đấy bông phải ngay gudang kan chơi cái sa chơi li sa jadi kiaคนก็บ่แม่นก่อนนะเนี่ยก็บ่แม่นเอาเจ็ดเลยก็บ่แม่นเอาเจ็ดซุ่งก่อนเนี่ย嗰幾คนก็火咗衝趕，叫佢叫，就呢要用麼樣搬藝係麼樣，基本藝家係要用麼啊，用搬機好麼樣去哪呀？Ngai pak mekong masalah keberatan untuk punki. Tapi ngay masalah đó đó, tao mày kín pu nhiệt bao như bởi hiểu xa bởi hiểu còn thông bây ở trong người nào. Tao mày cái chi hiểu đó ngay lọ cái cầm bung tuổi siêu thiệt trong người nào. Như bởi cầm cả ngay nhung còn bây ở trong người nào. Ngay mới ăn cái. Ngay tận cái còn à. Ngay juga mấy cái còn bây. Coba kita cakap. Dia dapat duit dulu. Apa dek? Bilang sama mereka. Ah. Kerja dulu baru ngomong. Kalau ngomong tidak dapat duit. Kalau kerja dapat duit banyak. Bilangnya. Tampala kau jangan banyak ngomong, banyak bacot kau nya. Tampala kamu jangan banyak ngomong, banyak bacot. Nhau ngắm môi tiểu sao tầm bà la banyak bacot kan dek kan banyak bacot kan Kalau papi sudah ngomong itu ke orang, papi ngomong itu ke mami, papi langsung tidur di teras. Khi bà còn xin các cô về mình su giấy gì không nhà mà họ ngày muốn kí du thiệt hồ chim mò cái thông nhìn lấy chim mày rồi mà đó cái cánh juga thông nhìn chiêu vậy lộn mấy ngay xem ngay nhiều thông như này đó cầm bung tủ đó thành ngay cả cái cổng thông với đó cái anh ngay dùng các trong thế này vật đi jahe benyadu jahe bangahe yang ada jahe badamio yang ada ngay chín kín đâu mày
Tapi kerja orang siêu. Iya, ngâm mày mà ngày không? Ngâm mày phải mà ngày đâu à? Chỉ còn tô sẻ, còn mẹ tô leo, còn một tô còn bò. Kiểu man su giấy bao giờ cái gì xí chim mày nhỉ, như chim mày rồi. Green light. Apa? Ya. Takut. Hay cái cháu chiêu nhìn chỉ các mày còn cái này à, mungkin chỉ các cái còn hạ cao bay cái thằng xịt này à. Cá nhông cái này, cá nhông xì chú à. Tapi ini. Apa pada? Tapi lempar-lempar sampai tapi kan. Các bác ký phun mình này như này không đó? Các thầy bằng cả lima theo tu han cả ngay còn thông boy cả ngay còn hạ ca boy à. Mà hạ ca nhìn cái gai của cái cho mày boy, các thầy bằng cả lima theo à. Khi mô siêu thì ra mô đầu chẳng. Cái còn cái nó thải suy đi à. Trong cái nhiều thằng thông boy à. Tapi ngay còn chút ai hạ cá boy. Cái bởi dùng các bệnh nhà đu en ngay đâu như nè. Bởi sân chỉ gắn. Emotion. Nah, be drop. Dia mau jauh con to lò bánh chiếu bánh chăn vì nhìn ngã bé bị drop vào con giá cái sim giá cái sim trên chỉ quy có liêu liền cái mò xiong kỳ ra mô chầu kiang
lọ suy. Hồi xét mang ai song un vụ tùng tảng un lem cá sánh à. Ngay lem cá sánh supaya ông bày lẹo suy à. Koneksi lambat. Jangan fully dia ha. Anyong gak nyenungko kong ya. Halo, Bang. Halo, Dari mana, Bang? dari Cikampek. Oh, Cikampek. Cikampek. Hujan apa, Bang? Hah? Hujan. Kemudian juga tanaman batu. Oh. Bang udah tanam jagung. Tanam ini tanam jadi bersih silahkan. Sekarang jagung harga berapa? 6.000. Hah? 6.000. Oh, udah harga ya. Sekarang udah 6.000. Kalau di kampung dulu, kalau di Menggayang, di kampung 6.000. Paling dia ada selisih sekitar 400-500 gitu lah kan. Sama juga Pak, kalau kita pergi ke Bengkayang, Ongkos kan, orang angkutnya udah berapa? ongkos ya. Nah, ongkosnya kan tambah kita lagi kan. Nanti sampai di pasar dia ini mau itu mau kan. Malah saya akan pikir mau songnya lebih banyak. Ujung-ujungnya Bang. Itu di kampung, tidak tipis ya. Cuma musim kemarau nih kayak tanam. Ya. Sawitnya kayak masak. Kemarau. Iya. Kalau sawit sih enggak ada air sih enggak bisa abangnya. Abang ada tanam sawit juga kan? Ada ya. Luas ya. Dan Tapi kalau pribadi tuh tanam luas-luas pun payah Bang ngurusnya ya. Tidak mampu kan. Kalau menurut saya kalau pribadi ada 2 hektar 3 hektar itu udah cukup Mas ya. Kalau sampai kalau 3 hektar mau ada satu tambah ya orang. 1, 2, mampu lah kita sudah. Saya sudah tinggi ada 2 meter lebih. kalau sampai banyak-banyak enggak terus tuh percuma Pak kan. Iya lah. Soalnya kalau kita habis panen kan mau kasih pupuk juga ya kadang kan. Pupuk. Pupuk lagi. Hektar aja kemarin. 2 hektar. 2 hektar Yang nggak ngasih 1 hektar. tapi lebih dari 200 pokok ya. Dia 1 hektarnya 120 kah? 130. Berarti 2 hektar 260 ya. Orang itu bukan mana bisa banyak tangan. Kalau banyak tangan nanti stres ya. Iya betul. Itu rawatnya pun mau tahu-tahu kan. Nah, jadi satu orang bilang ini, satu orang nanti bilang ini. Terutama sistem proning. Di sini rata-rata semua ada tanam sawit. Mas kita tidak ada tanam. Kalau ada lahan sih boleh tanam sawit. Pun bahan yang lengkap ya yang jalan. Kalau yang baik awal itu nanamnya mampu lah. Iya. Masalah buahnya nanti karena mampu. Kita itu ngansirnya tuh ya. Bukan buah. Tapi jalan ya punya abangnya.
Udah 50 meter pakai jalan tanah. Oh, enggak. Ada jalan tandingnya ya? Jalan tanah ini. Jalan kebun nanti kayak itu. Ada begini. Resiko tidak tinggi. Apanya? Sawitnya. Tidak tinggi. Batangnya. Udah tinggi. Tidak menton. Jadi mau berapa kilo kalau dia udah tinggi gitu? Ya, yang agak celak motor. Tapi itu ada 80 kilo ada ya? Nah, Ada ya. gua pasti. Kalau dia ada tinggi sih makin besar lah buahnya ya. Kalau sawit batu ada 80 kilo. Itu satu tandang itu juga ya. Dia dua tandang udah ngalahkan kita nore 3 hari ya. Kan? Iya. Betul nggak? Ya. Kalau dia dua tandang kayak gitu Pak, kita norenya 3 hari Pak belum Besar tentu. ember nih, Pak. Udah main 15 kilo. Oh, besar kayak gini. Kalau sawit batu yang dibilang merehat tuh. Dia sawit sih ada yang kelihatannya buahnya itu besar tapi dia ringan ya. Nah, itu ringan tuh. Ya kan? Hmm. Ada yang lebih besar-besar kayak jempol-jempol kaki tuh. Iya, lunak tuh. Kecil sebelumnya. Itu yang ringan. Tuh dia tak padat Pak ya. Yang paling bagus Pak, yang besar-besar juga dia tuh. Tapi dia kulitnya tipis. Oh, tuh Berat. itunya ya. Berat tuh. Jadi mungkin dia besar ke bijinya kali ya. Itu loh yang itu. Lapas ini. Sedang-sedang itu masih loading tuh, nggak masuk. Itu cangkangnya untuk bikin apa ya? Biasa orang bawa ya. Banyak jenis, banyak makan. Sawit ini sih banyak Pak, itunya manfaatnya Pak, gunanya ya. Untuk bikin solar kan, kosmetik, parfum. Banyak jenis. Makanya sawit ini Pak sebetulnya kalau ada lahan kan menjanjikan juga. Kita yang susah-susah tuh Pak memang waktu 3 tahun dulu ya. Kalau dia ada mulai buah pasir, itu udah kalau udah ada 3 hektar gitu memang ya. 3 tahun orang hasil. Sekarang pun nggak susah Pak Bang. Kalau kita tanam sawit kan, kayak mereka Rudi ini kan, Iya. dia kan udah panen juga, main 2 ton lebih, kadang 3 ton. Kadang 1 ton lebih, nggak tentu juga Pak. Itu kan baru-baru buah juga, belajar buah gitu Pak. Dia baru berapa tandang situ Pak, orang udah nunggu. Jadi, Kalau betah, ya. 3 keping orang kita suruh ambil, nggak mau. Palang buntan yang dalam karung kan. Nah. Sawit 3 tangannya udah berebut orang itu. Tapi kalau yang sekarang cangkau sawit ini Pak, memang tiap hari tuh, tiap hari lewat. Iya. Inilah sekarang tanam itu Pak, kita yang dikejar orang. Tinggal hasil kita sekian, kalau kita mau kredit lah masih mau Bang. Iya. Terus? Kalau betah mana mau. Iya. Boleh pun nggak mau dia ya. Mereka tuh banyak udah bang semua karet-karet. Mana Pak ada orang Nore itu sampai kaya kan? Yang buat orang kaya tuh memang kan sawit ya. Paling pembeli yang kaya. Pembeli yang kaya.
peribahasa orang tua kalau kita nore itu Pak, dia kan dari atas. Kita nore kan ke bawah. Jadi tinggal ujung juga tinggal mati yang ada. Ya kan? Iya. Dari dulu Pak, dari zaman dulu Pak, orang tua-tua kita dulu kan nore semua kan. Mana ada yang sejahtera? Paling ada yang pengepulnya lah. Abang nggak kerja dompet nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Paling kerja kayu ya. Gesek. Oh, minso kan? Ini kerja kayu Di mana? di yang Oh, di Padang Pioru kah? no dekat rumah. Di dekat mana? Yang dia kerja dompet sana tuh kah? Iya. Dia di lubangnya situ. Kayu apa? Kayu berian kan? Iya. Kita makan tadi ya. Barang kayu dia kan? Besar ya batang beriannya. Sekarang kan sekarang biar tidak dikerjakan bola. Percuma ngerjakannya patah-patah. Tuh waktu saya kerja di Tapang sana tuh, ada batang belian tuh Pak. Masih kecil tuh Pak, drum tuh, segini ada. Tidak di pintu mereka. Ada 3 batang. Kalau yang bola ke mana nggak turun? Tidak tahu dah. Retak. Kecuali ada pecah-pecahnya tuh. Heran ya kayu itu kok bisa dalam tanah gitu ya. Tak berapa tahun kita belum lahir mungkin ada. Yalah. Itu kan kalau dari dompet kemarin pernah tahu. Hah? Ngerti mana takut. Mana? Oh, abang kan? Ah, Tapi nggak pernah ya. ya takut orang marah Pak. Oh. Tidak mau orang. Tapi biasa ngerekek juga ya. Di rumah mobilnya berhasil. Naik berapa dulu kan? Dulu hilangnya main 200-300 dia. Tapi dompetnya tancap lah ya. Cuma dompetnya yang ketot. Hah? Dompetnya yang ketot. Sering rusak kan? Oh, baru sama kalau Dalam ya? om Udah main Iya, 5 dalam. meter. Oh, mesin lebih dari 4 meter tuh. 5 meter ada ya? apa? Lebih ya. Itu satu papan udah 4 meter. Berarti sekitar 6 meter gitu lah kan? Campur kita kong lagi. Tapi kalau dia dalam sih tancap ya Pak. Kemarin 7 lebih, nah lari. 7 lebih. Tadi kemarinnya mereka ngasih nyapu masih main hampir 4. Tidak nyapu. Mana mesin tuh sebentar-bentar rusak. Nah rusak mesinnya, komnya lagi. Nak komnya mesinnya. Kalau kerja barang ini Bang, tak heran Bang. Ini Bang barang-barang gaib jadi Bang. Tapi ada aja tetek bengeknya. Mungkin abang tak percaya kali. Dulu saya beli mesin 20 itu, mesin Weco itu Pak. Itu kan termasuk mesin yang berkelas gitu Pak. Baru saya beli, simpan di pengantar gitu. Udah diisi oli semuanya udah lancar. Begitu dia hidup ada sekitar 1 jam gitu, mereka sangka tuh Pak babi hutan yang lewat dalam hutan tuh. Tuh roda gilanya tuh Pak, sapnya tuh terputus. Kalau kena orang memang mati orang. Tapi hari itu cuman waktu dulu harga emas ini masih murah, masih sekitar 310.000. Itu main 20 belasan 17.
Sekarang ngerjakannya kayak mendadak. Dulu minyak mahal lagi. Main 11.000, 12.000. Kayak harga barang sesuai standar. Sekarang 100.000 nana bisa. Hanya sebutannya aja Pak. Kita kerja sampai 1 minggu kan, terima gaji katanya. Kita bawa ke pasar tuh Bah, hanya bawa mungkin diisi dalam kantong tuh Bah tidak penuh. Kalau berjuta tuh Bah kan. Iya Bah. Cek kantong kresek Bah tidak penuh. Ya. Nah, ikutan baru kan. Imlek ya? Nah, Enggak. Saya tak tahu. Sebetulnya ikut. Cuman karena faktor dari keadaan dan ekonomi ini. Kemarin kan udah, karena saya ikut tahun baru padi gitu Pak. Kadang ikut Natal gitu kan itu. Kalau ada rezeki nih, Imlek kan enggak salah juga kan? Kan begitu. saya emat mungkin ikut kali ya. Apanya? Emat kan. Oh, di mana? Oh, siapa namanya? Itu Di dekat mana ya? di Pasarikan Lama. Oh, Pak Suri Kenal. Ya orang kaya. Saya orang Cina. Anak saya yang tua kawin dengan anaknya. Hah? Anak saya yang tua kawin dengan anaknya. Oh. Berarti besok malam ya ke situ lah ya. Ya. Biasa kan Itu kalau orang Cina juga saya. Punya istri satu. udah berapa anak? Satu. Oh, berarti udah jadi kakek abangnya ya? Ya. Oh, masih tidak. Umur abang udah berapa? Hah? Umur abang udah berapa? Umur ya? Lahir 80. Dan 40 lebih. 80. Tadi abang tua saya 5 tahun. Saya lahir 85. Abang udah jadi kakek ya? Iya. Jadi sekitar 47 lah umurnya kan? 46 ya? 8 ya. Iya, 46. Nah, jalan 46 itulah. Itu udah umur 4 bulan. Ya. Suruh sekolah nggak mau. Kawin. Enggak aja. Oh. Nunggu toko dia mana nyervis. Sekarang sih jarang lagi Pak orang Nore kan? Di gudang Akong lah udah payah-payah mau dicetak. Paling orang nanam jagung ya yang banyak kan? Jagung, sawit. Karena nggak bisa ada di tebang. Dari belakang rumah tuh tebang juga kita. Dari tanah sawit.
Dan juga gini bang, kalau kita pikir-pikir bang, kita nore pun setengah mati awal-awal bangun kan, dapat sekilo pun tidak cukup untuk tukar beras, ya kan? Sekarang paling 10.000 kan? Sawit sekarang 26. Right. Berapa? 26. Ke 6 ya? Kalau di Karangan sana ya itu sudah 3. Nah, ini satu pabrik. Ya, langsung ke pabriknya. Nah, air penting guys. Dulu saya pernah nore juga. Waktu pertama masuk di Sebetek sana tuh. Bang. Awalnya ada sekali dah yang sampai naik ke 5 tuh kan. Oh iya iya. Itu pun tidak lama, paling hanya sekitar tidak sampai 1 bulan ya. Nah, sekarang enggak. Aku punya boleh. Ini yang suka banyak kuahnya dulu. Apanya? Ini jambu nih. Itu bang. Oh, jambu putih itu kah? Nah ini Oh, itu bibit dari abang tuh kah? kan Oh, waktu saya gunting juga dulu. Oh. Ternyata si angin oh, iya ya. makan. Itu entah dari mana bibitnya itu, cuman ditebang mereka. Itu jambu putih itu kah? Jarang lihatnya ya. Tapi ini murah itu. Iya. Dibuang gitu. Itulah, abang mau bawa pulang itu yang kayak batang getah tuh kan, yang kecil-kecil tuh pak. Itu semuanya pohonnya tuh. Bawa pulang. Jambu itu pak. Itu dia kan jatuh ke bawah tuh pak, dia tumbuh sendiri. Jambu nih, jambu putih. Iya. Wah, ada di rumah. Oh ada kah? Ini nomor 3. Oh yang ini nomor 3. Nah, Berapa anak abang semuanya? 4. 4 ya. Sama laki itu yang paling rajin itu, Yang mana? yang laki itu yang tua. Oh. Paling rajinnya tuh. Oh iya. Ya, Arintang. Berarti masih ada lagi yang kecil. Kelas 4. Hah? 4. Kelas 4 SD. Kelas 6. Tapi tidak juga lah, udah agak besar kan, tidak susah-susah lagi ngurusnya, dia ada pandai ngurus dirinya kan. Tuh semua anak nih saya tinggalkan semua di Malaysia. Oh abang dulu lama kerja di Malaysia ya? Kerja kayu. Mau kerja kayak juga? Mana lalu saya di kampung. Cerita motong mah tadi itu dapat 2 kilo sekali. Tapi Cara ya. ada Kalau anak banyak ngarapkan motong, bisa-bisa jadi busung lapar lah. benar. Ya kan? Kurang gizi, kurang vitamin lah. Mana lah kalau kita nore satu hari dapatnya 5 kilo ataupun 10 kilo baru apa lah kan? Nah, Mana uang sekolahnya kan? habis itu Beras lagi. pas ada jual bibit sawit. Jadi
Oh bang, tanam sawit merek apa punya? Kepin. Oh betul. Bagus ya itu ya. Biasa saya pakai motor 10 buah awal memang dah berat. Karena mampu rasa bawanya. Pakai motor tuh. Tapi kalau tanam sawit modal awalnya sih besar juga oh bang ya. Nah juga. Hah? Dari kita buka lahan sampai Jadi kalau lahan kayu besar-besar sih Bang. ya banyak biayanya ya. Pertama kita suruh orang tebak-tebak. Iya. Nggak usah ditebak pun apa. Langsung tebak ya kayu itu. Bakar. Kalau ada pisau dipecah. Buang air. Tanam. Itu yang saya tegur nih tadi ya. Sawitnya diurus. Harap istri ya. Oh. Banyak sawit ya. Kurang lebih 2 dengan saya. Dia panen mengulang sawit. Oh. Nah diurus. Nanti tak kubuang lah ya. Nah kayak hutan. Oh, tak bisa. Nah, Kalau tidak diurus mana dia mau kasih buah ya kan? Sawitnya mah 5 tahun pada udah ngasih. Udah buah hasil. Dia punya Rudi itu tidak lama. Dia beli itu pokoknya mah udah besar gini. Ya, dari perusahaan. Itu mahal loh dia beli yo. Itu di sana tuh punya mereka. Oh ini tidak ada hasilnya. Barang dia suruh dia berbuat tapi tidak pernah kasih makan gitu pak. Ya, kurang pupuk. Ya, Bang belum tanam ya? Saya nggak ada. Kalau ada lahan tanam. Lahan saya ada. Cuman lahan tuh bah hanya pas-pas untuk tanam diri saya sendiri ya. Barang enggak luas pak. Kalau tidak saya orang pupuk. Itu di belakang tuh lah tuh. Tuh tanam padi pun setengah gantang enggak itu ah. Nah. Ada punya Mak Biak nih lebih dari 3 hektar. Cuman kalau kita tanam sawit tuh pak, mungkin kita kasih monyet yang makan, tupai yang makan gitu pak. Di ujung gunung sana pak. Kita jalan hari ini pak, mungkin mau besok pagi ya baru sampai. Itu udah jalan akses jalannya nggak ada. Tanam bisa lah kan? Iya, tanam bisa lah. Angkutan. Nanti mungkin suruh orang lansirnya mah satu tandan dia mintanya mungkin lebih lagi dari harga sawit itu ah. Ekor lah. Ekor. Nah, Ini kalau yang sekarang tukang panen tuh paling berapa rupiah ya? panen. 300 rupiah, 500, 300 saya. Nah, 3 rupiah per kilo. Itu kalau di sana tuh mungkin kasih orang 2.000 pikulnya pak, orang nggak mau. Jauh. Kalau ada di emas nyaman. Iya. Kadang sawit ini memang kita mau hitungan kita tuh mau mapang. Paling jauhnya kan 100 meter berjalan. Pertama kita pikirkan aksesnya dulu, nanti ke depannya. Ini pak kalau kita pergi ke lahan sana mungkin mau bikin pondok, mau beras, tilam,
segala kelambu, Saya rasa ngurusnya tuh Pak. saya rasa masih dekat lahan saya di langit ini. Itu udah naik gunung, lewat lagi tepi-tepi jurang, lewat lagi nyebrang sungai, naik lagi gunung. Ini Pak, kalau kita pergi ke sana tuh Pak mau pakai bekal, mau bawa nasi 1 dandang. Oh, nggak sanggup. Janganlah kalau itu jauh. Tambah lagi mau pikul sawit itu kan? Oh. Pada satu tangan sudah buah. Iyalah. Mari pikul ya. 1 pokok. Kalau 10 pokok, 10 pokok itu 1. Itu lokasinya tuh Pak, pas ini kan gunungan, Nah, dia Pak di atas puncaknya ini. berarti masih dekat saya ini di bawah Santi Buana tuh. Ya. Kan ada di lahan saya di bawah. Tuh. Oh di situ ada juga. Ada ladang di situ. Itu mak biasa itu ada bilang bagus nanti ada rezeki kita itu apa tanam sawit dia bilang kan. Kalau kita tanam sawit di situ, kita nanti paling tidak Pak mau siapkan 10 buah kuda. Soalnya kalau pakai mobil kan tidak bisa ke sana. Jadi kita mau beli kuda dulu, pakai kuda lagi ngelansirnya. Itu ipar saya kan banyak dia tanam juga. Udah berapa lama itu? Ini saya tuh yang di bawah Santi Buana dari sini lah kan. Mana sekali. Pun masih saya pikir-pikir mau sana. Oh. Tapi kalau dia ada jalannya sih enggak Bang. Bisa sih lewat jalan mereka tuh. Lewat jalan Santi Buana tuh. Lahan yang saya beli kemarin tuh. Itu memang jalan tani. Pun jalan tani itu pun nggak full. Itu kalau yang punya mak biak saya itu tanam sawit ke situ Pak sama juga bunuh diri. Ada emasnya bukan gelondong. Sekarang agak 4. Mereka bilang sampai udah 2.800.000. Memang Abang ada lokasinya banyak, enggak dicoba dikerjakan nggak? kalau pakai eksa mau Oh, lokasi gunung nggak ada? enggak. Jadi jalan besar Oh, di belakang rumah. luas ya? Sedang Dulu samping-sampingnya ada orang kerja. coba anak saya tuh ngarek Ngasih lah. sebentar masih main 300 meter. Oh, ada banyak. Mas jual mati itu. Ibaratnya lah jual mati. Iya. Habis selesaikan mobil itu mau pergi ngerekek juga. Udah bosan juga Pak di kampung sini. Guru itu ngasih Ya. Ada dia sering ngajak saya. Bilang pergi lah Bang, katanya kalau nanti gampang Pak dia bilang gitu. Maksudnya Pak dia kalau saya mau pergi ke sana gitu Pak. Nanti pandai dia kasih bani ini itu gitu suruh mereka gitu Pak. Cuman kita ini kan belum sempat juga. baru dia punya abangnya itu berhasil juga. Oh punya abangnya? Dekat rumahnya itu. Berarti pancak punya mereka ya. Saya kerja barang ini Pak. Mungkin dari kecil dulu ah. Dari umur sekitar 7 tahun 8 tahun Pak udah mendulang di Pacitan sana. Tahu nggak Pacitan? Kalau saya memang perlu Oh, ngarek itu. oh pernah juga ya. Kak, perlu nggak tahu.
Paling kalau ada kayunya baru saya kerja kayunya ya. Nyari kayunya lah. Iya. Memang perlu. Paling oyang ya. Ya, kalau sok pera bagan, panggungan. Aduh, kalau pera. Tak biasa lah ya. Sebentar ibu, narik cerudi, dimasukkan 200.000 kan. Karena kan belinya malah 2.000-an. Pernah 2. Pak yang kemarin satu kata. Kalau mas Jawa itu bisa dijual masih enak ya. Mas Jawa besar tuh mas Jawa. Laku, tukang misalnya. Jawa. Mas Jawa jual yang ibu-ibunya ada 80 kilo. So, coba nako narik ka bang kanyang kulo. Masih kan 200-300 menit. Juga yang dulu ada mungkin lagi. Lagi ngeten namang ke Jeba Robin. Anak Robin. TTS lah. Nah, pakai lagu Air. lagu dia berdua cukup. Jadi luar bukan angka pokoknya ini saya masih kan 200-300 Kalau ingin pakai lagu kan apa dulu. tinggal mau perizinan. Di daerah sana kebanyakan ada juga berisi lah ya. Dan si Lau juga dulu kan kerjanya di dalam sana kan, yang jual sayur tuh bang. Dia berhasil loh, dia kerja ya sampai bangun rumah berapa ruko ya, 5 ruko sekali bangun kan. Emang boleh-boleh orang tuh. Masuk kayak kalau pakai kita itu gimana aja. Bukan kita sendiri. Kan maksud saya itu bang, dia tidak ngacau kena air orang gitu bang. Semua air sudah terus dah. Udah. Soal olahan itu. Coba. Orang ini. Kalau pakai Exa dia kerjanya kan lebih rapi ya. Soalnya kalau pakai Exa dia kan melakak jahit melakak selesai kan dia kan siapa orang ini. Tapi bagus sih gitu bang. Kalau kita pakai Exa itu kan habis Exa itu kan habis isinya dulu ya. Nanti habis itu baru tanam sawit. Karena kalau yang jadi di Exa tuh, kalau kita tanam sawit itu lebih bagus bang. Bagus. Soalnya dia kandungan zat asam tanah tuh bang nggak ada lagi. Sama yang tiga desa itu kan bagus. Iya. Tiga desa sekarang ada tanam sawit, dari sawit lagi. Itu apa yang pakai kita. Nah, pakai dompeng ini dari sini masih belum lempuk juga anunya. Kok ada ke samping di kan Rudi ngeraja ya, di sini amat ya. Oh, iya. Bukan rumah. Kalau jakat lurus. Dulu lah. Nah, kan lusin ngedompet. Jual harga mati itu lagi 120 juta. Berapa dia jual lahannya kah? Hmm. Berapa luasnya? Hasilnya ada 4 ton lebih. 4 ton lebih. Di samping Rudi ini dia buka kemarin lusin yang merek Otorico tuh. Oh. Nanti dia orang itu jual lahannya, dia belinya gitu ya. Iya, harga mati. 130 juta. Nah, lagi bagi hasil. Jadi apa? Dia kerja tuh lahannya luas ya. Luas. Ada 3 latang gitu lah ya. Masih dapat 4 ton lebih. Sekarang kan mengerjakan jakatnya lagi, sawahnya dipanen. Tapi anaknya lagi mengerjakannya. Ya kaya lah mereka nanti ya.
Mana enggak kan? Dari kecewa. Dari nak kecewa karena yang lan, tapi bah lan kagum. Ini kagum bah. 120 juta. Mari lah. Kalau dia habis di dompeng, Kembali ke dia tanahnya. enggak. Habis di dompeng bah tanam jagung enggak bagus. Masih belum air tuh. Iya. Udah tutup. Bukan. Kalau dia setu tuh, Pak, dia kadang banyak pasir gitu kan. Dulu saya kan pernah tanam di kampung sana. Kadang tanam 5 kilo gitu, Pak. 4 kilo. Kalau kena angin kencang, Pak, tumbang semua dia. Iya. Dia akarnya tuh Pak, makan di pasir, Pak, enggak kuat. Banyak hal nih. 4 ton. Sama bayar 4 ton. Harga 2 juta lebih ya mas. Waktu. Tapi 800 juta lebih. Boleh ya. Memang harus berani. Nah, kan 200 lebih juta ya. 800 lebih jutanya. Langsung beli mobil kan. Langsung bikin rumah ya. Mari ramen dari Singkawang tidak cukup uang nak. Sampai beli rumah di Singkawang. Beli kasih anaknya. Oh. Pun tak cukup uang yang 100 Cukup 100 juta. 150 juta. Kalau di Singkawang sih tanahnya itu kan mau berapa per meternya? Nah, beli BTN. Oh, BTN. Pun tak cukup. BTN di Singkawang sana perumahan tuh ada juga yang sekitar 500-an, 300-an ada juga. Kalau rumah BTN. Gantung tiga lah. Gimana kan sayang kawan. Bayang tuh rata-rata 7 juta. BTN-nya kualitas kayu lah. Tangan orang Sembarang. macam beker ramen yang belakang ramen nasi lihat tadi ya ini itu nah pertamina kok Sekarang sih jarang lagi pakai kayu bang, mereka aja kebanyakan pakai tuh baja ringan tuh. iya iya Dia sekarang mereka untuk nyusun batanya tuh kan, dia pun paling hanya pakai berapa batang besi ya kan. Nanti dia langsung cor tempel gitu, di rangka atasnya semua dia pakai itu keliling tuh bang, pakai baja ringan. sekarang gitu tapi yang dulu pakai kayu Iya. karena kayu kan udah langka Kalau dia pakai baja ringan lebih bagus. Itu yang dulu yang mereka dulu bangun tuh, dia kreditnya kan sampai 25 tahun. Jadi BTN-nya tuh belum lunas, saya lihat jendelanya udah jatuh. Itu dapurnya ada roboh semua. Enggak. kualitas kurang Paling dia gali hanya segini lah, segini kala kan. Itu pun tidak masuk bersih pakai batu-batu kan. Apalagi yang udah bekas di doser-doser itu kan tanah timbun apa kan. minimal lah setengah meter mas dalam Ya. wah Tapi kalau bagi saya lah ya, daripada ada uang kan ambil BTN, bagus saya beli tanah kosongnya bikin pondok gitu ya kan, nanti baru kita pelan bikin rumahnya kan gitu. iya Puas kita Pak. Biar beli tanahnya mahal gitu ya.
nanti biar lima rumah kalau sebentar roboh Iya. kita rehab lagi. Kalau BTN tuh tak pasang Sarang AC, biaya. tak pasang AC tak bisa diam. Soalnya dia kan terlalu kecil. Dia kan hanya sekitar apa, 6 kali 9 ya. Ya kamar Ini gitu. lagi Panas gitu loh. sebelum ke Polres Pontianak orang itu Aku pasang AC. kecil rumah. Kayak burung lagi gitu kan. Harganya sebenarnya bisa. Siapa mobilnya? Ah, Siapa mobilnya? ini mah punya orang Tiang Tanjung. Biaya pun asal. Bukan full body memang itu ya, bukan itu ya. Apanya? Bantu. Iya. Yang lain. Taruh ke yang Dua. Tunggu yang apa tuh? Pas tunggu yang itu ya. Juga kayak cewek juga. Kita harus dikasih bedak kan. memang rumit sih kerjanya. Dua. Karena lawan mesin ada baginya mesin kira itu pun saya Gitu. Dapat juga sekarang nggak mau tahu. ini kan Oke. jadi karena nyampe terus main black nih deh. Mana bang? Pulang dulu pulang. Apa tadi? Dengan apa? Potong rambut kan tadi? Nah, potong sama datang ujian. Oh iya.
Berapa jual baut 14 tuh? Baut apa? 14. Saya nggak ada baut 14 ya. Mana lah? Mau berapa banyak? Satu aja. Satu. Ini bisa. Panjang nggak nih? 14 nih. Besar kalau ini. Yang besar. Itu untuk apa punya? Terus mesin padi Oh, mesin padi. Yang bagian mananya? bagian Tubnya tuh kah? poli-poli Oh, yang poli-poli itu. Oh, yang untuk laharnya tuh kah? poli itu. Oh, pengunci poli-polinya. Ini kan panggil kan? Ya. Ah, untuk pengunci itu. Oh, dia pakai 12. 12 ini tuh. 12. Kira 14. Biasa sih rata-rata pakai 12. Dia pinnya kan? Ah ya. Pinnya untuk ngunci Iya, ke subnya tuh, Pak, kan? Iya iya iya. Ya itu. Ini aneh, pakai ini ada sedang. Dia ada nggak perlu pakai mur kan? Iya. Itu udah pas tuh. Dia kan enggak begitu tebal itu polinya kan? Ah iya, kan ini kan Iya. badan itu yang Iya, bola tahu. itu. Nah, ini kan panel sininya. Tahu. Itu pengunci ini. Paham, saya juga biasa bikin kerontong tuh. Iya iya. Kerontong padi, jagung. Jual berapa tadi? Oh, Berapa? nggak usah kasih abangnya. Iya, Pak. Makasih lah. Ya. Mau dihitung pun nggak juga bisa beli pesawat. Mau beli sepeda pun nggak dapat. Di sini saya bikin loading besi sawit saya dulu tuh. Oh, Ingat iya. nggak? Dulu ya. Ah. Masih sekarang ada besi. Tuh servis mobil apa kemarin tuh. Waktu saya pasang nomor kena tuh. Iya. Oh, ada juga kena nomor ya? Iya, pas ada mobil yang lama dulu itu banyak. Iya, iya, Apa tak? Saya kan pas jual petai. Iya. Jadi saya bilang ini kan mobil itu. kan. Oh, mobil Kijang saya yang dulu tuh yang warna biru tuh kan? Iya. Oh ya, mobil saya dulu Plat tuh. itulah. Oh, iya ya. Nah, KB-nya tuh. Nggak Saya salah. beli ini. Mobil yang mana? Itu, Pak. 1018 kali tidak salah KB-nya tuh. Oh, kena 4 angka ya? Kira doang aja. Oh, 2 angka. Itu sepasang 2.000 rupiah. Oh, Dulu yang pasang 10.000 besar, kena sekali cuncut buka jam 4. rezeki ya. Ah. Lama mobil itu saya simpan itu. Ada beberapa tahun, ada 3 tahun kali. Sekarang nggak dipakai jual. Terakhir itulah saya jual mobil itu untuk berdompeng. Tapi nang hasil ya. Kadang ada hasil mereka tidak tahan gitu, Pak. Ini Pak memang belum nasib kita ke situ, Pak. Kita ini kan hanya coba gitu, Pak, ari rasa gitu. Siapa tahu ada nasib ke situ kan. Kalau soal kerja kayak gini, Pak, enggak juga saya itu, Pak, jerak gitu, Pak. Enggak juga takut gitu, Pak. Kalau saya belum paham kesalahan sih memberi.
Cuman kalau saya mengerjakan pun kan Aman situ ya bang ya. coba-coba saya yang membukanya Bang. Oh ya. Siapa tahu saya ada waktu bisa lah, mungkin numpang lah ya situ kan. Kayak dompeng nggak bisa. Bisa. Belum bisa tuh Robin Nggak dalam nggak dia? dalam ini. Oh dangkal itu. Itu anak bujang, ketawa anak bujang lo kan? Iya. Nasi juga. Cuma lahannya. Kalau dia dangkal gitu sih nggak perlu pakai eksa. Paling itu bisa kalau pakai robin mah bisa dibuang buntutnya, nanti lama-lama pakai robin itu yang ratakannya juga gitu. Itu susah dengan perempuan nih Pak. Tak gini salah, tak gitu salah. Iyalah. Kemauannya gitu. Punya bujang kemarin 10 gram. 1 gram, 10 gram. Nah, anaknya Kayak robin. dompeng dalam itu dalamnya pas ini ya tapi Daerah sana paling enggak dia ada 5-6 meter gitu ya. 5 lebih, 6 lebih. tanpa kita Ya, tekan lagi bikin tekan kongnya lagi kan. Ah. Mau adalah sekitar 7 meter lebih gitu lah. 28 7 adalah 7-8 gitu. pertama ngangkat 11 Pertama 11 gram. dua 8 Tapi sana sih lebih enak kerjanya, dia enggak banyak batu ya. batu besar Besar-besar. Tapi dia enggak ada yang tanggung-tanggung kali. nah, Oh, itu sih batu buah tuh batu buah tuh lebih enak urusnya. Banding kalau di 3 desa sana dari atas sampai lapis sampai ke bawah. nah, Tuh kalau di sana mesin yang pom yang 4 in 5 in pun enggak jalan. Mau 6 in dia. ya 6 in pun kadang ngak-ngok gitu. kemarin 10 punya anak bujang Android satu hari ya, lebih 20 juta ya. ya uang upaya dan lima yang ini yang rugi yang pertama tuh harga mati Oh iya. harga mati baru 15 juta nggak bagi hasil Uang kebunnya kan. untuk beli lahannya Oh, lahan. Dia enggak nyangka juga kan. baru jagungnya itu baru bayar 5 juta ya. Berarti baru 20 juta Barang dia enggak nyangka dan juga enggak tahu. Kalau dia tahu tanah itu berisi dia enggak mau juga kan gitu dia. awal Ya, mulanya Pak ini lahan itu Pak ini kan air minum kan Iya. sungai itu ini jalan kan ini barang bio tuh nah ini sungai minum ini lahannya ini bekas orang kerja Oh, dulu bekas Yanto kalau nggak salah udah habis. yang merek mobilnya Rani itu Oh, Rani. Iya, tahu. Yanto tuh. Iya. Baru 2 gram 2 gram lebih oke aku masuk lagi Bapak Akiom Titi tahu Titi kan Kyong, nah, Kiom Mbak Kiom orang Cina enggak? Bukan. bapaknya Cina Oh, bapaknya Dayak oh. masuk ke situ setengah gram nyegram nyabu Lalu masuk lagi paling banyak yang masuk ke situ itu kan lubang sama terhidung Iya. nggak ada hasil sekali sekarang Android di samping ini juga dia buka untung rugi lah di berkelah judi lah kan Iya. masuk pertama
dapat 6 gram. Berarti dia langsung jatuh di lubang situ juga. Iya, itu lubang lama. Berarti orang yang kerja itu bang nggak sabar kali ya. Padahal kalau mungkin nggak jauh lagi kan dapat ya. Iya. Atau nasibnya bang memang nggak ada di situ kan. Terus masuk lagi di bawah lagi sana tuh karena keluarga mereka juga. 100 mil, 200 mil. Waduh, makin parah ya. Turun. Terus masuk lagi Bujang lah dulu ya. Pertama itu tanah tuh Iya. harga emas ber 300.000 Iya. per gram. Di Dapat sekitar 200 mili. sekitar mau 7 tahun gitu lah ya, 6 tahun 7 tahun lah kan. Dia tahu Harga segitu. dia kenal dengan Bujang kan? Iya, tahu kenal. Dapat jadi. Dapat 200 mili. Untuk apa mas 200 mili? Hasil toko saya lebih dibuang mas tuh tadi. Iya. Sekali dia buka dompet nanas, buka lahannya di padang biun hasil. Karena ada sial lah, Iya. udah buang emas tuh. Iya, betul. Di mana anak buka hasil, ditukar nama anaknya pun sama juga. Udah pusing ya. Iya. Dan beberapa tahun ke tahunan, kalau tadi udah puasa. Andai lagi buka dompet, andai lah yang ada rezeki. Coba memang karena mungkin rezekinya juga bahaya. Soalnya kalau kita pikir-pikir barang ini Pak memang barang gaib juga Pak. Asli. Kalau rezeki kita memang ada di situ, tetap enggak kemana gitu Pak. Kadang sampai hanya lalu setengah meter gitu Pak kan, kita bikin lubang udah besar kan, kita tinggalkan. Lalu mereka masuk, tebangnya udah sampai setengah meter, lalu main 80, 70. Dulu saya kan pernah masuk juga di sana, di 3 desa sana. Tuh mereka gelukan batu tuh dari atas sampai nyusun sampai ke kongnya. Kongnya itu batunya kayak rumah lagi besarnya. Iya. Jadi mereka kerja sampai 5 hari kan, sampai aku mohon sama mereka. Karena saya yakin betul Pak di situ Pak memang ada isi gitu Pak. Cuman mereka anak buah tuh enggak sabar gitu Pak. Sampai saya belikan mau rokok Surya, saya belikan Surya, mau nasi biasa beli harga nasi yang 15.000 tuh kan. Ya ada pakai ayam juga lah. Kali itu kita pakai banyak sayur lagi. Beli harga 25, tapi mereka juga tidak mau. Itu kan udah 5 hari saya kerja. Maksud saya itu Mas tembuskan sampai ke kong. Iya. Lihat hasilnya. Dulu itu waktu itu uang tebungnya tuh 60 juta tuh saya masuknya. Ya, saya memang udah yakin betul. Soalnya saya gali tanah itu Pak, saya lihat tanah itu Pak memang ada persennya gitu Pak. Kali mereka masuknya itu kerjanya 2 hari langsung tembus. Pertama tuh Bang 80 lebih gramnya. Hari kedua 1 on lebih. Pokok yang di hamparan situ enggak sampai 1 gantang tuh Bang. 3 kilo lebih emasnya. Tuh kadang kita juga pikir belum nasib kita Pak. Iya. Kita mau pertahankan mereka dibilang di sana panca, ada yang satu tunjuk lagi sana. Bingung kan? Iya. Anak buah nama kita. Tuh sekali angkut mesin tuh mau berapa juta, 3-4 juta. Belum lagi makannya. Nanti kita tebuk lagi sampai berhari-hari itu ndak tembus-tembus. Minyaknya itu udah mau berapa ken buang ke situ. Iya. Oh, ya kita harap. Coba lah fokus di situ. Iya. Saya Pak suruh mereka tuh Pak tolong Pak kerjakan 2 hari 3 hari lagi. Saya bilang tahan lah. Cari berapa lah lagi? Iya. Itu kalau batunya itu dibuang tuh 1 hari itu mungkin ada 3 truk kali. Memang dia berlapis dari atas sampai ke kongnya tuh. Kongnya tuh kayak palak mobil ini lagi besarnya. Iya. Tuh ada sekitar
7 meter 8 meter gitu adalah. Main on tuh ada lumayan. Iya. Waktu saya kerja tuh masih 400 lebih kali, nggak salah 470 kali. Iya ya. Oh, pas tahun waktu akhir menumpang tanah saya dulu lah. Iya lah. Main belasan yang 6-7 ditinggalkan. Sekarang harganya ada tapi barang itu susah cari ya. Iya. Coba saya bilang gaib, barang itu gaib. Kenapa yang ngelola Uang itu panas sebetulnya. bangku? Ada juga yang dapat pandai kelolanya, media bisa punya usaha yang besar kan, punya mobil, punya rumah, buka usaha. Coba lihat nggak bisa. Ada yang sampai Habis tanah, mungkin entah berapa miliar di tangannya itu, enggak juga jadi apa-apa, Nah, ya kan? banyak hantu nyawa. Jadi Pak, saya pikir kalau kita kerja barang ini Pak, kalau ada hasil memang mau sedikit banyak mau sedekahkan kasih orang juga gitu Pak. Misalnya kita kerja di lokasi sini, kampung sini gitu Pak kan, ada juga orang yang lebih susah, orang tua gitu Pak, kita kasih dia 100-200 gitu Pak kan, bagi-bagi gitu Pak. Sekarang ini Pak nggak bisa Pak, terlalu ambisi, terlalu serakah gitu Pak. Iya, ya. Mereka yang biasa kerja sampai on tuh, berpangkung-pangkung di dalam lubang situ, besok hilang semua. Memang. Ya, maka saya bilang barang yang ada di dalam tanah itu Pak, dia tuh Pak bisa lari, dia kayak barang gaib gitu, dia bisa pindah tempatnya. Karena kita kan nggak tahu kan, Iya. itu istilahnya ada jin penunggunya tuh Pak. Ada hantu. Kita betul ketambang dari bantu. Iya, memang gitu. Jangan istilahnya, oh kita ini merasa ada hasil hari ini gitu Pak. Biasa mereka yang suka apa, marah-marah orang reket tuh Pak. Padahal orang kan pergi cari makan tempat dia kan, Iya. karena disimburnya pakai air. Wih, naik, dilemparnya pakai batu. Kalau begini lain. Oh dia enggak. Kalau pengariknya itu kalau cuma takut tanggung ya Pak. Iya, soalnya kan dalam. Jangan kalau di situ jangan lusuh. Tapi sebetulnya kalau mereka pengerekek tuh kita memang harus jaga dia juga. Soalnya kalau terjadi musibah ini kan kita yang pertama dulu yang dicari. Yang kemarin tuh tanah tutup tuh orang. Adakah? Di mana? Ngomong begini. Enggak apa-apa. Nah apa? Syukur cepat orang mereka semprot. Tanahnya robohnya enggak juga besar lah kali ya. Pengariknya itu. Dari situ ada trauma tuh. Lihat orang yang pertama karena tanah tutup tuh. Kalau pengariknya itu yang cari jalur itu. Iya. Kita kerja barang ini Pak, enggak tahu mau makan kemana. Soalnya kalau pengerekek ini kan dia kan bercari. Di sini enggak ada, di situ enggak di situ gitu Pak. Ya. Nanti kalau di situ dia ada, Kita pun ngejar itu. nah kita kan ngejar jalurnya gitu Pak. Nah sih dia marah dengan orangnya pengariknya ini Rudi. Cuma aku dia nerowongnya Pak. Iya. Tanah itu kan tinggi Pak. Tapi dulu kalau saya kerja di tanah mertua saya, mereka siapapun dia mau ngerekek sampai jam berapa kek, yang penting jangan sampai terlalu malam gitulah. Malah air itu saya biarkan dia kering, saya tidak pasang air.
mereka mau makan gitu Pak. Misalkan dia jual ke kita, Ya. Dulu saya tidak beli. Mereka kadang ada punya dapat. hasil nanti dikasih. Kalau kita pikir mereka ini Pak mengais rezeki juga kan, seberapa lah dia ambilnya gitu Pak. Kita udah nyapu, udah ngampok, udah nyapu lah kan. Ya. Kalau istilahnya dia bisa ambil Pak berapa karung lah gitu Pak. Bilang lah 1 karung penuh kan yang 50 kilo itu kan. Nggak akan mungkin berkilo-kilo di situ, yang diambil paling 200 mili, 300 mili kan. Ya. Untuk apalah kita sayangkan itu. Padahal kalau kita pikir mereka turun itu bukannya hanya sekedar untuk mengambil hasil kan. Mereka kan ada juga membantu untuk buang-buang batu ini itu kan, kerja juga Pak mereka. Ya. Satu dia bekerja, kedua dia mencari arah kita. Iya. Kalau kita pikir tanpa mereka kita pun tidak bisa juga Pak. Mungkin kita habiskan minyak kita kerja yang tidak tentu rudu kan. Iya. Kalau ada mereka kan dia carikan jalur yang yang ada isinya kasih kita. Itu kan tidak susah kita itunya. Sebetulnya kalau ada pengerek ini lebih enak. Habis kita nyapu nih kan. Jadi besok pagi kita kan tinggal lihat mana yang di terowongnya paling dalam. Berarti di situ kan memang jalurnya. Iya. Dia paling bisa ambilnya 1 depak lah. Paling pun kurasa tidak sampai Pak. Sampai. Setengah meter pun udah mau roboh kan. Iya. Apalagi banyak batu. Batu sih besar besar ini, batu Iya. turun tak banyak. Batu buah tuh ya. Oh. Itu ada istilah 67. Kerja barang ini Pak tidak boleh juga terlalu pelit dengan orang. Saya dikit dengan itu yang 30-40 ribu masih dikasih korting, dipotong. Sebenarnya dia yang malah saya bantu gitu potong kayu mana yang nyangkut, Iya. pas segala. Nggak ada ngerti. Biasa kalau dulu saya jam-jam gini kan sudah berangkat. Saya belikan 1 kilo arak, kasih mereka rokok 2-3 bungkus bawa ke sana. Kita bawa sama-sama cari makan juga. Saya Ya kan? mungkin dah 2 hari ini dia turun. Pertama 7, 8, 7. Dan 3 hari ini turun. Hanya beda sebutannya aja, dia tuh bos dompeng gitu Pak. Ya. Tapi kan kemarin sama juga cari makan. kemarin 36. Kemarin dulunya 33. Mana lah dengan orang pengareng dulu. Jangan di situ. Jadi Dia tanah dasarnya ini tidak keras kali ya. Tanah kuning nggak? tanah kuning, Dia tanah kuning yang lembut kali. habis tanah kuning kena pasir. Pasir lempung tuh ya. Baru di bawahnya kena lempung. Oh. Di bawah lagi banyu. Oh. Berarti banyinya enggak tebal ya? Mau Tebal ya. satu pendiri kita. Tebal lalu ya. Maaf, banyu. Itu kalau dia biasa banyinya dalam-dalam tuh kurang dia isinya. Enggak begitu. Ya, kadang-kadang dalam ada, kadang-kadang enggak. Iya. Dan itu kok banyak sampah. Banyi sampah tuh kah? Oh. Kalau dia ada banyi sampah sih ada. Ngomong-ngomong Bang, pulang dulu ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Nanti ada sempat Sana ada saya taman. main ke sana. Nanti ada sempat saya main ke sana.
Saya sering kan kucing sini. Iya. Udah langganan kan. Biasa kita kan. Thằng đi phập hả tổ kim này nhớ xịt nhăn nhường trồ lý đâu săn tủ lý cái hàng cái trồ lý đâu cái chìm đây này cái ăn su cắt nhung chỉ đó đâu lý với chỉ con nhá chỉ cái kiểm mà lý vậy đó